Bensitum tunang koklo. Ahok long central government mate state government atum pulo. Ahlo asong atum hanke deadlong pen pawenan po kusi alang litum initiative deng bom lo. Alang litum initiative ke deng ko pipilit hekun long bom lo. Demonetization. Laso asai ke claim ta arlo asong pawe dead nangji India dead pilong ta pusi demonetization ta ke deng kon lo. Lalo Lasi lason rakhaksi biniarni non ki bangji dari ingko era phobang ke central government home minister Amit Shah ke hai lapen state government atum lapen Karbi Anglong autonomous council asongja teman tame alang litum phan ground no dengpon poposi army hok pon lo lapang so ani ke hok ilitum rar phan hang nang pacini ponpe posi punang po aphema mo pancakhan lo tumregat tum susu mentu ke boran lo asan tumregat awar chorji lason se ke claim ya son si asai ke tengi punang na kalang jinang na ason jongsi Karbi Anglong ara de mahasau ara na kimel tum nang jongsi kachini yang belum dangte ini tum highest top priority demand bangke Articles 244 implement ng Pulo. Pulo tante, central government, state government atum, kupine ili tumphat. Ka research ng tulang ba? Karbi Anglong rab mata demasa ora atum kinang kupine tulang mapuka research ng alam tulang ma. Kupine commissioner ka institute ng alam tulang ma. Awelo. Articles 244A mata it is already there special provision kitutang lo. No, according to what the chitok ponja sign the deng pon bela de choklo. Direct implement that pon de choklo hai. Tante gubi posila implement mele. Batai. I court ka chitok long dal hai. Insert munang lang ku bai ako ka chutiman dum sunang lo. This is a big question I want to raise to the Karbi Anglong Autonomous Council asongja dumpham lapen Karbi Anglong student leaders lapen social organization rong asar habepin po tumanan tanili arjung tu. Ini tumhan special provision it has already been created in 1969. Kalau suhut amo panel tu speaker jaipon lo. Sita non andaili government of han labang so provision kai ta padu porwer ni bukti posi chuning ri dinang kok lo. Labang ke ini tumhan peri meme kangjang lo. Lalu lasri kedamtang ekot ini tum no this is not the first time which the militant group in Karbi Anglong and Deme household they are going to sign an accord. There is several accord that has been done between the central and the state government. Ilitum UPDS accord ta theglong lo. UPDS accord ta non nilum je theglong lo. 6 schedule jela dakte tum hanang dilute lo. Pulo tangte ilitum bhan peace lo nenge wanti. Mate government atum central government state government mate Karbi Anglong Autonomous Council tum hala tum tong peace long chot lo labang edum chama phal me melo ili tum kadu ko beta pini chini